pokazuje, dakle, ove tamne slojevi. To mogu biti organski slojevi, aktivnosti nekakve, ali u pravilu to su slojevi gareži, paljevine nekakve. Najviše o tome se tim paljevinama i garežima, odnosno paljevinskim slojevima bavio arheolog Miroslav Kratić i on daje jednu stratigrafiju toga, evo ovdje vidimo. Dakle, ovaj najniži sloj, on je nam pobrojao nekoliko tih slojeva gareži, od koji su glavni ovi, dakle, koji se opet uduše ne poklapaju ponovo s ovim, jer on je to komparirao sa nekim drugim dijelovima arsenala, ali dao je ipak jednu generalnu sliku koju ćemo pokušati ovdje primijeniti. Dakle, sloj paleži povezan s predprovislom keramikom. To je ovaj dole sloj, vidite ovaj, smeđi sloj. Ovaj sloj ispod toga je rimski sloj i u ovom sloju pripada ona zgrada. Prva zgrada, prvi navoz rimski. Onda slijedi taj sloj gareži koji je pomješan sa keramikom, a to je keramika, to je gruba predprovisna keramika. Nije jasno kakva je ta keramika koja se obično datira puno ranije. Došla je iznad jednog sloja iz prvog stoljeća, drugog stoljeća. To je isto jedna enigma, znate, kako bi trebalo. Da li je naime ona donešena tu, da li je, ili je tu izvorno, to još uvijek nismo sigurni. Dalje sloj gareži je, recimo, debo-paljevinski sloj iz druge polovice 5. stoljeća. To bi moglo odgovarati nekako ovom jednom od ovih slojeva unutar ovog kasnoantičkog sloja. Doduše, mi sad ne vidimo pojedinačno, ali vidimo ovaj govorni sloj, ovo je pak bio onaj sloj gareži iz 7. stoljeća. A to je sloj zapravo kad ta antička, kasnoantička lisina zapravo bila uništena, izgorena, kad nestaje, kad uništavaju avari. I ona je, dakle, taj sloj pokazuje palež grada u 7. stoljeću, to je bilo u 7. stoljeću, palež grada. Dakle, iznad toga onda vidimo još jedan sloj, to je ovaj. Ovaj sloj, između ove srednjovjekovni sloj, a ovaj kasniji 19. stoljeća, dakle, ovo je jedan sloj iz negdje kraja, odnosno početka 19. stoljeća, nekakav sloj, ne znam o čemu se radi, kako se paljevine radi. Međutim, unutar ovog srednjovjekovnog sloja bio je jedan važan sloj koji se na drugim mjestima, ovdje se ne vidi, ali vidi se tamo na nekim drugim preslicima, to je sloj turske paleže, koji je evidentan u arsenalu, dakle sloj turske paleže. Mi vidimo da su iz zidova arsenala izgoreni, na puno mjesta bili izgoreni, to je upravo bilo najviše od turske paleže 1571. godine. Glina je također jedan zanimljiv fenomen, jedna tajna koja nam se otkrila i koju ne znamo zapravo točno objasniti. O čemu se radi? Dakle, nad ovim slojem rimskim, onim iz 1. 2. stoljeća, nalazi se jedan ogroman sloj, dakle, gotovo po cijeloj površini arsenala, ogroman sloj gline, čiste sterilne gline. Šta je ta glina? Da li je ona donešena tu rukom? Da li je to neki geološki proces? To ne znamo. Svako postoji pretpostavka da je ona donešena ljudskom rukom, da bi se izoliralo tlo na koje se htjelo graditi te kasnoantičke zgrade, ono što smo govorili, kasnoantičke strukture i zidi. To je jedna teorija vrlo domišljena, može biti da je točna. Međutim, trebalo bi provjeriti pitanje geološko, dakle, kako se glini radi, ima li još kakvih sastojaka koji bi upućivali da je to doista rukom donešeno. Jer pazite, mi znamo da je oko Hvara ima puno tih različita gline. To se lako moglo, samo to je jedan ogroman pothvat i to je glina visine negdje metar, pa i više od metra, gotovo po cijeloj dužini zgrade. A druga teorija da je to možda nekim geološki prirodni proces, recimo ovaj geolog Sandro Montanari, ja ga baš pitam, šta on misli da je to više geološki proces, da nije zapravo riječ o jednom ljudskoj intervenciji, o ljudskom, mene zanimljivo da je riječ o nekoj ljudskoj intervenciji, dakle, je to očito bio neki veliki projekt, velika ideja da se kompletno to tlo sanira i na kojem će se onda graditi ove kasnoantičke zgrade, pa i zidine i tako, kasnoantičko. Ali to, da kažem, ostaje ta jedna enigma, evo, vidimo tu isto, dakle, da se on se provlači gotovo kroz cijeli arsenal. I to isto, kažem, jedna vrlo zanimljiva stvar. I na kraju, evo, par riječi o značaju Hvarskog arsenala, a slika prikazuje, dakle, to pokrivanje,
završna faza naravljena. Ja sam sažao to u 4 ovakve stavke. Dakle, Arsenal, šta? On nam je potvrda o antičkom naselju na mjestu današnjeg Hvara. Jer prije Arsenala i prije pronalaska one zgrade u gornjem dijelu Arsenala istočnom, mi nismo znali zapravo, mi nismo imali potvrde da u Hvaru postoji arhitektura 1. i 2. stoljeća. Mi smo nalazili keramiku, novac, vamo tamo, i stariji. Međutim, to sve može biti, dakle, rezultat neke usputne aktivnosti, prolaze neki ljudi. Međutim, o naselju se može govoriti tek onda kad vi imate zgradu, kad imate objekt, kad imate, dakle, nešto što postoji u prostoru kao mjesto gdje ljudi žive. Doduše, mi nismo našli mjesto u kojem su ljudi stali, mi smo našli, dakle, onaj navoz, kako ja smatram, ali on je bio okružen nekim, dakle, tlom koji je, recimo, bio betoniran na rimski način, dakle, bio dio nekakve radne površine kojim su neki ljudi radili boravili. Prema tom radi se o nekom naselju, u svakom slučaju, da li je to lučko bilo ili je vezano za nekako stambeno naselje u gornjem dijelu prostora. Svako to mi se čini važnim nalazom i jednom vrlo bitnim, jer to je, kako rekao, produžilo povijest grada Hvara. Mi do tada nismo znali da povijest Hvara počinje u 1. stoljeću, povijest Hvara kao naselja počinje u 1. stoljeću poslije Krita, nego smatrali smo da je to kasna antika, dakle 4. 5. stoljeće. Sad se to proteglo, provuklo još ranije, što je vrlo važno za uopće sliku hvarske povijesti. Što je drugi važna stvar, po mom mišljenju, to je kontinuitet lučkih zgrada na istom prostoru. To je jedna zanimljiva stvar koju vi u Evropi nemate. Nemate vi, dakle, slučaj da postoji jedan antički navoz, da iznad toga ide jedna kasnoantička hala, da iznad toga ide veliki arsenal, da iznad toga ide jedan novovjekovni arsenal. U Evropi postoji samo srednjevjekovna ili novovjekovni arsenali, odnosno, novovjekovni arsenali, u Grčkoj postoji uglavnom Grčka, međutim, taj kontinuitet nema ga nigdje zabilježen. Ja sam kontaktirao s nekim ljudima, da mi baš potvrde je to moguće, on kaže, ne, za sad, po sadašnjem stupnju istraživanja, ne postoji taj kontinuitet. Može biti, recimo, da se, zapravo, venecijanski arsenali se nisu arheološki istraživali do kraja. U Napolju također ne, u Salemu, Brindiziju, svi su to stane, međutim, očito se nisu istraživali. Mi smo imali, dakle, kako bi rekao, jednu pozitivnu trenutak da se istraživalo i da se maksimalno istražilo i da se došlo do tih slojeva. U svakom slučaju, kako sada stoji situacija, Hvar je jedinstven po tom pitanju u Evropi. Dakle, da na istom mjestu, na jednom mjestu imate nekoliko slojeva, dakle, slojeva od 1. stoljeća pa do 19. 20. stoljeća. Ono što je drugo, kao treća stvar važno je da je hvarski arsenal očuvan. Njegov vojno-pomorski arsenal je očuvan u izvrsnom stanju. Venecijanski arsenali su derudni na neki način. I arhitektonski su oni puno, kako reka, inferiorni prema hvarskom arsenalu. Hvarski arsenal je arhitektonski, u smislu arhitekture, jedan grandiozan pothvat, jedan izvrstan pothvat, veleban i neshvatljivo zapravo koji to bio projekt u ono doba. To je doista danas teško shvatiti. Kažem, ima puno arsenala, međutim, recimo, na Krfu, Kreti. Na Kreti su, recimo, obnovljeni, odnosno sačuvani, restaurirani su. Na Krfu su ostale samo ruševine. Recimo, najbolje sačuvani arsenal u Barceloni. On je obnovljen i sa funkcijom Pomorskog muzeja. I, dakle, on je među rijetkima koji je sačuvan. Ali Hvar je, kažem, jedan od tih rijetko sačuvanih, dobro sačuvanih arsenala. I kao najvažnije i zadnja stvar u vezi arsenala, ja bih kazao, arsenal je riznica povijesnih slojeva grada Hvara. Mi znamo da su općenito riznice uspomena povijesti i riznice tih slojeva grada su obično crkve. Ja? Mi u Hvaru imamo, dakle, u Hvarskoj katedrali slojeva od rimske vile, gradanske vile, pa ranokršćanske crkve, pa belinijskog samostana, pa rane gotičke crkve, pa renesanse, pa barokne. U pravilu su to crkve, međutim u Hvaru mi imamo arsenal, kao jednu knjigu tih slojeva, povijesnih slojeva koji su izbili. Dakle, jedna vrlo
vrlo važan, kako bih rekao, vrlo važno mjesto u kojem se može vrlo lijepo pročitati slojevitost hvarske kulture. Dakle, ove zadnje natuknice su, po mom mišljenju, nekakve natuknice koje bi trebale poslužiti u smislu prezentacije, za promišljanje kako prezentirati taj objekt, na koji način, kako to obličiti sve te elemente i pokazati značaj hvarskog arsenala, jer sad znamo da je to on u evropskim relacijama iznimno značajan i da to mora naći svoje mjesto u prezentaciji. Eto, na neki način ovo pokrivanje, možda malo sugerira neku mrtvaču sliku, ali ne bi smjelo biti da se to tako pokrije i da se zaboravi. Naime, to treba na bilo koji način da bude vidljivo. Ne mora biti u ovom obliku vidljivo. Bilo nekom izložbom, bilo nekim isprizrenjem, bi morao maksimalno iskoristiti tu sjajnu, tu velebnu priču koju nam je ispričao hvarski arsenal. Eto, ja vam se zahvaljujem.